Anya laki din! Ay, nagboring mo tindi kastoy. Awan pa'y maaramid mait. Ha? Kayat mo nga adda maaramid mo, lakay? Anya man hindi paramid mo ba kahit? No kayat mo nga adda aramidam, inkaglaba, ado timurong tayo, sa nga gabsuon, saan pa yan amalagto ti kabalyo? Anya laki din ba kahit? Pangasim kumamot din ah. Saan nakapaglabaan? Kat, kunamot amaburburing ka, di aglaba ka. Ay, si Kanton ba kahit? Inamang kidi balay da tatahulyo. Ay nalakay, amok manundaytan, mapan mo manundanunan ni Tata Julio, tapno uminom kayo. Anya? Amok dagitan nga style mo, Nestor. Anya lakit din. Italang mo bakit? Alamot din ah. Saan na balay? Taintid kumutingin ka amin na sweldaw. Kan may sa, no uminom ka may. Saan mo nga inom, maging ka saan may nga amaw, tararamidin may. Pag-istoryaan mi laang, bakit? Nalaing ka nga rodan, ng pangasim ah. Saan ka manin nga agpakarabi iyan? Wen, bakit? Matumpal. Oh, si kabot gayam ni Star. Anyat gatangam. Adala ko yung dalam ti baboy, nana. Adda mano akilaw ti gatangam. Kagudwa kilo man, nana. Kain kagudwa kilo mo't laang, alapayag ti baboy. Ala, mabiit lang tamangi kilo ak. Kain gumata mo't laang iti 2 at 2 ba ito, nana. Apaw, uminom kayo manan. Wen man, nana. Mapan ko man danunan ni Tata Julio, di balay na. Uminom kami man. Ay katwa na, awan mo't dakas na. Lakit di, sagpaminsan. Nay, arak matkan karni day ta imot mo, pare ni Store. Ay, wen paray. Mapanak man ita balay ni Tata Julio. Ta agshot kami man basay. No, saan ka busy paray? Ay, umay ka. Ay, katuwan na pare. Ay ngam, agawid akpay, tay nakagpeles. Nagkapuak nga minije bangkag. Iso anak kapit-pitak ti kawas ko. Kasta ka di paray. Ay, una. Sumarnukan tong araw din ni Jay. Inaklutoy na ito ginatang ko apulutan, paray. Ay, uwan sige pare. Sumaruno akto ni Jay, madamdamalaan. Pagpanunuta kita'y ama pa na kaya balayaw. Tama burburing akmatla dito'y balay. Ay ngam imay kamay. Wen tata, awan ngamin mararami di balay. Isa napanak nagdagas iti arak ken pulutan iti tersina ni Nada Duna. Imaya ko na. Kastaya, ay katala. In kalutuan day taginatang mo apulutan. Tarugyan takid din ti agsyat. Ay, wen tata. Mangluto ak man iti sisig. Apaw, nagkanasan nga'y. Wen tata, sana balita, sagpaminsan lang man. Ay, wen gaya, nasabat ko ni Pare Baldo itay. Isa nga, inawis ko na, tata. Ha? Inawis mo man hindi ka kagurgurak kakasangsangaw. Ne, apay ka day, tata. Kano nagrawat iti pulutan? Anya? Wen, pudno ti kunak Nestor. Nagrawat na jay iti pulutan. Sos, saan apananguyaw ken panangichismes ngem ay naapaw. Nagrawat at talaga sika. Awan babain na. Ne, nakasukat ka. Papanamanan. Adala pa panak ba kay? Sa dino manan ay ati papanam. Apay, saan ka aya anabannog anagapu ija bangkag? Nabanogak ngam napatag nga rod ti papanak. Siguro, mapan ka manan makiinom anya. Agpudno ka. Ay, uuwin ba kahit? Inawis nak ngamin itay ni pare ni Stroket. Ngam saan ka amadanagan, tabasit laeng medye inumin mi. Kalpasan na dayay, agawid ak matladagos. Abday ta ka manan baldo. Agawid kan tumanen anabartak. Salbagkit de. Sus, relax ka di laeng bagay. Anya lakit din aya. No anyat langak apumanaw, isumot laeng tilangak nga agawid inton madamdama. Promise ba kay?
nagsango iti panaginaw. Haramidan na matan ngayon na po iti pulutan. Tata, ada ka di magpagayo? Awan, baldaw, awan. Kung naklakid di ano adda. Kas lagsasao kayo ngamin. Alaki din, uminom tayong uminom. Ano, kurang. Inak gumatang, iyayan ni Nana Duna. Dahit ka man pare. Gumatang kamutan ang arod iti pulutan tayo, tanay. May ibus mutan ti linutom a pulutan. Ay, bit man tamang kutsarak man. Nagimas talaga jaw. Ay, nahimas na talaga pare. Tas ang arot tinaglutaw. Expertise ko ti sisig idi pa. Nagdurbab mutan ti awanan pain. Sa tao. Awan lang arutan abag na. Iso pa'y matimang ibus iti pulutan. Nagimas. Paray. Sisig manan nga rod ati alamin ton madamdama. Tas ikamad lang ti agluto. Anya paray. Nagmayat ka nagimas ka. Ha? Ay, unay mo tanda dya, Baldo. Bakit? Nabartag ka man ako nakon. Apay ayan ni Baldo. Nagrawit iti pulutan siya, bakit? Anya? Agasamantan nagado yung lutok as sisig. Ti ko nak pulutan may. Minaramid na mutan nga inapoy. Anya? Unaklaki din no sana pod no. Di bagbagada hindi kanyak. Akas dyan ito gali ni Pari Baldo. Ngampod no magayam. Katuan mat nga men. Iso nga ado ti saan nga akin kayat ken kwa na akainuman na. Nagrawot kanu ngamin iti pulutan. Ken maysa, maki kanu. Maki. Maki inumlatan. Saan ang makiambag. Iso magti ko nada. Ay una yun. Lawlawan ko na nangawis king kwanay day. One click mo din dyan pulutan may. Oray ni Tata Julio, madlaw, adi na kaya ti ugali ni Baldo. Ibusin na, ti pangpulutan. Anya lagi din. May sasyat ng 5 sobo iti pulutan. Hinton sumarunaw, pangaasiman, tasaan munton ngay ayaban ni Baldo ang makisat kadata. Ay, talaga saanin, Tata. Jakbot la kaya tay. Iso asaan mo't lang ay ayaban dalandukay. Ure ni Dariaw, di na kaya't akainom na siya baldaw. Kastaya, Tata. Wen, pudno day ta, gapu iti kinarawot na iti pulutan. Iso asaan dan ngaw awisan no agjamin da. Ay, unay mga minday dya, Baldon. Aramidin na mga inapoy ti pulutan. Nagalas nga ron ti ugali na. Nukas di ko mga main, mangan pa'y nga umuna iti balay da, sakbay nga umay makiinaw. Ha? Ay, ngam sa bagay, uray na nga na, no talaga arawat, awan lata, anya laki dain. Tata. Nagrawat lang arudan iti pulutan. Saan pa yung makiambag iti siyat? Kanayon madlata na makisisyak, dilagbain. Dan tulat tamat altaw yu Apay kit din. Apay manon aya. Anya man ti pagkaskas taam. Naghawid ka man na nakaslaad da di mo kayat. Dahil man nalando. Kunam lano asino. Taapay? Nasabat ko itay. At daimat na nga arak. Di na magkuno sa dino ti paginumanda. Ti insungbat na kanyak. Saan ka nga imbitado? Kuna nakit din ti awanan bain. Anya? Kat, gapulaang iti dayta, agsaksakitan tinakam mo. Anya, kalakit din baldo? Nasakit at talaga tinakam ko. Tasigod mo't nga awisan nak, no kas di nga agjajaming da. Ang amitay, kas di matintiin sungbat na. Ay, Kas ladada kas mo't nga inaramid ko, ti kas di nga imbaga na kanya. Sa anak kano nga imbitado? Una yun na ya. ay apo, nagado aparikot dito'y unag balay baldo. Inainayon mo pa'y tawan sirsir binabanag.
No saan da ka nga inayaban, di saan laeng, period. Sana kas tangag sakit tinakam mo, bitugang kantupay. Anya, nasakit tinakam nila kay mo? Asaan nga inayaban nila daw ang naginom? Wen nana, ada ija balay, nagsakit tinakam na. Ay una yan. Amok man no apay asaan da nga ay ayaban. Amakisat kadakwada. Ah? Anyat kayat yu asawan nana. Iso asaan dan nga ay ayaban. Gapo iti saan anasayaat nga aramid na. Iso lang nga ro ti mapan makisat. Iso kano pati kararawatan iti pulutan. Anya? Nakunak dayta, gapo ta isumot ti kanaw nga ibaga dagiti kainuman na. Nagrawat kanaw iti pulutan nila kay mo. Aramiden na kanumot asidaan. Anya? Kan maysa, nagrawat lang nga rodan iti pulutan. Pulos pa'y asaan kano ang makiambag. Isumat lang ah. Ay, anya lakit din ni Baldo. Kundi sakit tinakam na asaandan nga ay ayaban, gayam, basol naman. Katuan, iso abagbagam nila kay mo. Ikatan nati kas di nga aramid na, kinarawat na iti pulutan. Isukit din, di pa ka-istoryaan na dito yung barangay tayo. Hoy, Baldo, Makahuy ka, mat. Apay aya? kundi sakit tinakam mo, asaan na kan nga ay ayaban ni Lando nga uminom no aginom da? Tagayam, nagalas magayam ti ugalim. Ne. Anya ka din dito nga ipagpagam bakit? Anya ka din day nga ibagbagam nga? Ay no, isu asaan da kan akayat nga ayaban, gapo iti kinarawat mo iti pulutan, salpag ka. Anya? Ikatam nga minday nga ugalim, no kayat mo nga dalat ta mga yabken ka. Unay mat nga minday nga aramid mon. No pulutan, ay kat pulutan ah. Saan mo nga aramidin nga inna po iti pulutan, Baldaw? Si kakit di mat. Nikit, pudno matibagbagak saan aya? Ken maysa, no mapan ka makiinom, makiambag ka mata nga uray sagpaminsan laeng. Saan akas ta makiininom kalatan? Sakit, sikapay ti mangibus iti pulutan. Amom ngay tata, adda nanggag ko ngay istoryaan ti karuba. Anya ngay dayta. Nasakit ka no tinakam ni Pare Baldaw, hindi na minsan, nasaan nga inawis nilan daw nga agsyat. Woy, tata, nasakit tinakam na, tako na kano nilan daw, asaan nga imbita daw. Saan dan nga yaban, gapu iti ugali na, kinarawat na iti pulutan. Isukit ti kunak, tata. Husto mat kit di tapno makadlaw, kit agnakam basay. Nasayaat ka day, no, agnakam, tata. Patyam na niya. Alakit di man. Ingka magalan iti inumenta. Pagis istoryaan ta. Ay, kitwa na, tata. Isumot lang awan, mararamay. Wan nga raud. Adto iti talo alimagasot ka. Kumatang ka iti pulutan, tasyak matain ti manglutaw. Wen man, tata. Ramanan tamamit no niya raman ti luto yaw. Nya laki day. Siga magayam, Pare Baldaw. Wan pare, siyak nga raud. Nay, arak mo't kan pulutan day taimot mo. Apo Uminom kay sakit di manan kini tatahulyo Wen pare, ngam... Ne. Apay nga idulin mo mo't di talikod mo day tapulutan na ginatang mo. Kan, sus, nakitak mo't lang arudan. Ay, kwa. Saan ko nga iduldulen, pare? Adalahan nagatel, dito yung likod ko. Iso kudkudkudok mo ta. Kahit,
Kasano nga'y, uminom kayo ka di, ta umayak mamay. Among, nagsakit tinakam ko kinilang daw. Ha? Apay aya, paray. Kasanumat nga main. Saan naklangarudan nga'y ayaban nga uminom, nagadupay lang ti ibagbaga na itilikikodak. Anya? Uwan pare, iso apang asim matan ta saan ka kumamat ama ipada kadakwada. Ay, saan mahit, pare? Pasensya ka, ta saan ka pa maawis ita, pare? Umdas lang amin na ito, para kada kamay. Inumun pa lang ti nanakman a tao, pare. Inakon, pare, ha? Aniya. Imbagam da itakan ko Ay, awan Guraan na ka na jay ko nagtumay. Ay, nyay nga ron, no. Sakit tinakam na, tata. Ay, sa bagay kindi Ken may saan lang mitasyak, tinag ko na king kwa na tikas jay, tata. Ado kami, malaksid bay ko nilang daw. Ay, uwan ba't kindi Laki day, tata. Rugyan tagay din to minom. Ganasin ta ito'y pulutan. Tawan ni Baldo ang nagraway. Salpag na yan, Nestor. Ay, awan na talaga't nagdumaan da kinilando. Ne, agong unget ka manan asimang pet. Apay manan. Anya lakit din aya. Adan tula kwartak ta gumatangak manmet iti arakan pulutan ko. Uminumaklatan na si Siak. Anya ka din dagita nga ibagbagang baldaw. Nagdagulit kabutan aya. No. Karkarwa ma talaga tirurod ko. Ni Nestor nga rod. Di nakat kayatan nga awisan nga uminom. Anya? Sana pa'y ko na nga inuman lakan o tinanakman da jay imet na nga arak. Anya laki din aya. Kat itikas jay nga imbagana, saan ka pala makarik na? Kayat na asawan, saan da kayat ti kainuman nagrawat iti pulutan? Anya? Iso ahusto lang ti kunam agumatang ka iti arak ken pulutan mo. Iti kasta, sika lang ti agpulutan ken uminom. Anya lakit din aya? Dayta kinarawat mo iti pulutan, awanon ti mayat amangawis ken ka. Ay, uwan tata. Kasta timbaga na kanya kidi na minsan na nasabat ko. Nagsakit man dinagam ko kunkwa na. Ay, si kakit di mait baldaw para day jay laeng agsakitan tinagam mo. Ha? Imbes nga agsakit tinagam mo, panunutem kiday no apay. No anya ti makagapaw asaan nakaakayat nga yaban. Anya? Amom nga min baldaw. Numapmapan ka iti pakiinumam, kita amat basit ati gargaraw ma. Style mo nga main, may sasyat, 5 asubo a pulutan. Ay kituan bait. Pudno mati ibagbagak saan aya. Ay uwan ko nam. Tata. Kan may sapay. Iti daytoy akin nalakay kaon. Ken iti kinabayag ang nagsangsango ta iti panaginom. Awan pa'y napuutak ken kagimatang ka iti inumain. Kanayon latan amakin inom ka. Una yan. Anya laki din baldaw. Iso asaan ngagsaksakit tinakam mo ka day. Panunutem ka day ang naimbag, ha? Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anya Laki din. Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, Panang Tarabay.